Muri kano kanya amakuru akomeye y'umutekano ari kuvuga hagati y'u Rwanda na Congo nuko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ingabo zabo FARDC zirimo kuvuga ko zasubije inyuma igitero cy'ingabo z'u Rwanda. Ngo bimeze gute? Ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo zitwa FARDC zirimo kuvuga ko zasubije inyuma igitero cy'ingabo z'u Rwanda arizo RDF. Hanyuma FARDC irimo kuvuga ko zambutse umupaka zikinjira muri icyo gihugu mu gitondo cyo ku wa kane. Ubwo FARDC irimo kuvuga ko RDF yambutse umupaka ikinjira muri Congo muri kuri uyu wa kane. Ubwo ni ku itariki 27. Mu itangazo rero umuvugizi wa FARDC General Major Sylvain Ekenge yavuze ko abasirikare ba RDF binjiye ku butaka bw'icyo gihugu hari saa 3 za mu gitondo, bakaza bakirukana abaturage baho ngaho nyine muri Congo aho bari batekanye ku butaka bwabo. Akavuga ko icyo gitero cyabereye mu ntara ya Kivu ya ruguru aho abasirikare binjirira hagati y'impambo zitwa ni borne za 13 na 17. Ubwo izo borne niko zitwa. General Ekenge yavuze ko abo basirikare ba RDF ntabwo atavuze umubare ngo barabo kongera imbaraga zayo cyangwa se gutanga ramfort no gukomeza guteza umutekano muke muri icyo gihugu nyine cya Congo. Leta y'u Rwanda yo yakomeje guhakana ivuga ko ntahihuriye n'umutekano muke uri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Repubulika rero Iharanira Demokarasi ya Congo isanzwe ishinja u Rwanda kwihisha mu mutwe w'inyeshyamba za M23 kugira ngo rukomeze ubwo no Rwanda kugira ngo u Rwanda rukomeze gutera icyo gihugu. Ikirego nanone u Rwanda rwakomeje kugenda ruhakana. Hanyuma muri kano kanya mfite itangazo RDF yo yasohoye nyuma yo kumva ibi ngibi. BBC gahuza muryango yavuganye BBC gahuza miryango yo yavuganye kuri telefone n'uyu General Ekenge kuri iryo tangazo rya FARDC imusaba amakuru arenzeho, ariko avuga ko nta kiganiro yaritangaho ririya tangazo. Ubwo muri iryo tangazo rero General Ekenge yavuze ko mu gutabara abasirikari ba FARDC bashinzwe gucunga umutekano wo ku mipaka boherejwe aho byabereye batewe n'abasirikare ba RDF. Imirwano yakurikiyeho avuga ko yatumye FARDC isubiza inyuma abo basirikare b'u Rwanda bakoze ubushotoranyi butakwihanganirwa. General Ekenge yanavuze ko FARDC yongeye gutanga umugabo ku rwego rw'igihugu no mu mahanga, kandi ko guhera ubu igiye kujya isubizanya ingufu nyinshi no gukoresha uburenganzira bwo gukurikira RDF. Hanyuma FARDC rero itangaje ibi nyuma y'uko ku itariki 19 y'uku kwezi yari yanatangaje ko u Rwanda rwiteguraga gutera Repubulika ya Demokarasi ya Congo rwitwaje guhashya umutwe wa FDLR ukorera muri icyo gihugu, ukaba urwanya u Rwanda. Icyo gihe leta y'u Rwanda yasubije ko itigeze itangaza ibyo, kandi ko iryo tangazo rivuga icyo gitero ritabayeho. Rushinja FARDC gushaka urwitwazo rwo gukaza ubushyamirane n'u Rwanda no guha ishingiro igitero yagaba ku butaka bwarwo. Hanyuma itangazo RDF yo imaze gusohora cyangwa se leta y'u Rwanda imaze gusohora yo kuri ibi ngibi byatangajwe na leta ya Congo cyangwa se n'abahagarariye igisirikare cya Congo ryo niriye. Ubuyobozi bw'ingabo z'u Rwanda bwamaganye ibirego
byasohowe n'ingabo za Congo FARDC zishinja ingabo z'u Rwanda ko zagabye ibitero muri Kivu y'Amajyaruguru. RDF ivuga ko ibi ari ibinyoma kandi nta shingiro bifite, ko ahubwo biri mu mugambi wa leta ya Congo wo kuyobya uburari ku bibazo ifite birimo kunanirwa gukemura ibibazo by'imbere mu gihugu no kubungabunga amahoro n'umutekano ku mipaka yabo, mu gihe inakomeje gushyigikira no guha intwaro umutwe w'iterabwoba wa FDLR ugizwe na bamwe basize bakoze jenoside mu Rwanda. RDF ivuga ko ibi birego by'ibinyoma ari urwitwazo ingabo za Congo FARDC na FDLR zishaka kugenderaho zigaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda. Ngayo rero nguko hagati y'u Rwanda na Congo amakuru agezweho kandi akomeye agendanye n'umutekano muri kano kanya.